بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردوكتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا نجين ربي كتلين سران تيبا كجيرتان جفتو سنو دتاجراتو درسين كنا كتربان كيست قويا لمته هرّا قويا هربا إن شاء الله كوتا صدفا الرجرة متدورين درسي كنا كهرّا واجب ما ilmaan guddisuu haala gaarii irratti tahuu irraa laalla jechuudha. Ilmaan haala gaarii irratti guddisuun dirqama akka inni tahe kana walii dabarsinaa insha Allahu ta'ala akka itti fayyadamneetiin inni cuftinuyyuu ilmaan teenna haala gaarii irratti guddisuu yaallu jechuudha biiznillaahi ta'ala. Ilmaan haala gaarii irratti guddisuun dirqama rabbiin illee irraa dubbateetiin jira rasuulillee irraa dubbatee jira alayhi salaatu wassalaam warra itti fayyadamurraa rabbiin nu haa taasisu. وعلى ذلك يجب على الآباء والأمهات العناية بتربية أبنائهم على الصلاح وانجرا ولعلماء واجبتها أبوتي الرتي أكسما حاوتي الرتي يادهن تربية ilmaanii haala gaarii irratti tahuu isii yaaddahu guddisa ilmaanii tana haala gaarii irratti akka isiin taatu itti yaaddahu san irraa dubbatanii jiran maaliif jennaan likay yakuunu camalan saalihan lahum fi hayaatihim wa bacda mawtihim akka tahaniif jechaadha ilmaan kun dalagaa gaarii akka isaan tahaniif jechuu yoo isaan haala gaarii irra guddisaniitiin jiran ilmaan haala gaarii irra guddisuun kuni dalagaa gaarii irraa kaama akka isaan tahanii fi dalagaa gaarii jiruu addunyaa tana keessatti dalagaa gaarii akka isaan tahanii haadhaa fi abbaa ofii kanaaf argaman wabacda mawtihim eega du'a isaaniitillee akka isaan dalagaa gaarii tahaniitiin isaaniif argamanii fi haala gaarii irratti akhlaaqa gaarii irratti guddisuun waajiba tahuu irraa dubbatan haala gaarii irratti ilmaan guddisuun dirqama tahuu irraa dubbatan wanni akkasii guddisanii fi akka isiin dalagaa bareedduu dalagaa gaarii addunyaa keessatti taatee isaaniif argamtuufi dalagaa gaarii addunyaa keessatti taatee argamuunis ilmaan tuni yoo haala gaarii irra isiin guddatteetiin jedhamte addunyaa irratti iyyuu namni ilmaan tuni ilmaan khayriiti ilmaan diinii irratti guddatte ilmaan akhlaaqni isii bareedaati nama hin tuuytu ollaa hin tuuytu akhlaaqni isii nama harkisuu malee kana ofirraa nama achi oofu miti jedhaniitiin bareeduma isii asumarrattuu dubbachuun illee irraa argama akkasuma isaan illee ilmaan ufiillee akkasuma haala gaarii irratti guddisanii jechuudha ilmaan sunillee ilma ufii akkasuma haala gaarii irratti guddisanii jechuudha yoo haala gaarii kana qabsiisan jechuudha eega du'a isaaniitillee eega abbootiin dabranii jedhanillee akkasumatti waan gaarii taatee isaaniif argamtii jechuudha maaliifuyyuu akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam aw waladun saalihu yad'u lahu jedhe hadiisa kan keessatti takki ilma gaarii ka eega abbaan dabreetiin jedhe istighfaara isaaf kadhatu araarama isaaf kadhatu du'aa isaaf godhu ka akkasiisan ka sadaqaan namarraa hin cinne jedhe irraa dubbate rasuulli alayhi salaatu wassalaam ba'aada du'a isaaniiti dalagaa gaarii taanteetiin isaaniif argamuun ilmoon tuni wanni isaan dalagan cufti itti geetti abbaa ofii hin dagatu istighfaara isaaf kadhata waan silaa khayrii jedhamte cufaanuu faana bu'eetiin tooyataa jechuu egaa abbaa haadhaa fi abbaan asirraa dabranillee maaliifuyyoo haala gaarii irratti isaan guddisu santuyyoo haqa isaaniillee dagachuu irraa dhorga jechuudha ilmoota tana yoo har'a asirratti nuti haqa isaanii hin geessin waan silaa barbaachisu akkaataa barbaachisan irratti yoo hin guddisin haqa teennallee isaanillee guddisuuni yookiin geegeessuuni itti gahuu hin danda'an sababa wallaaluutiif jechuudha yoo har'a osoo isaan lafa olkaan kana guddisanii barsiisanii haqa haadhaa fi abbaan namarraa qabdu hin barsiisin beekuu hin dandeettu haqa fi abbaa barsiisuun dura isaanuma kana haala gaarii irratti guddisuudha haala gaarii irra eega guddisaniitiin hin jedhan achirraan jarruu haalli gaariin kun haqa haadhaa fi abbaa kana hin barsiisaa itti ajajaa faana bu'anii jechuudha ilmaan kun
ربي نلما الراجل ويتدر كما نرتب إتن جلو المنتنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي بلتنيو يا ور اللفظين آمنوا تنرت دبتمون حقا قرند قوا أنفسكم تيسا لبو كيسا قوا تيسا أنفسكم un amri das قوا تيسا أنفسكم لبو كيسا تيسا وأهليكم ور كيسا اللي تيسا وأهليكم ور كيسا اللي تيسا وركني ور ويتجرموا هاتي منا كيس جرتي الماء سير أرغتان كيس جرتي والما قالت ور إني هبن كن شفتنو يوم أهل إساجر أمي دبت ما درت يجو أهليكم ور كيسا تيسا نارا إبدرا تيسا وان سلا هذا تيسو مرباج سوتين تيسو ماليني وان إبدتنا مجيسو كان دورا برسيسو خرا بريدا برسيسو خرا هما إرّا خرا كوني هما جراني تنين دورا برسيسو إرّا تيسا ور كيسا إبدرا وقودها الناس والهجارة قرآن إسي كوني الناس نما في والهجارة بويا قيامك لغات هيتين جران guyyaa qiyaamaa quraan isii wanni achi keessaa akka quraanii godhaniitti ittiin bobeessan wanni quraan ta'ee wal gubu namaa fi dhagaadha guyyaa san isii tanarraa warra keessan tiisaa jedhe rabbiin warra tiisuun durumatti waytuma eegallii waan cufaa tarbiyaa tana tolchuudha yoo tarbiyaan ilmaanii tuni tolteettiin jette tarbiyaan حتى نهاتي إلمون الرأرقم تتنيو تربيان إسي دور لافتو تاتيتني جت سبب إلمان برسيسو كناتين إسي اللي الرتبة تاتيني خرا كان الرجبات تيجي جورا يو دوران اللي تربية قبات يو نمني سيمبر رايته كوني نمني إسي هقونو كوني نمني أمرين إسي دو برقتاتيني إسا جلت تيكون خرا ملي الرتي كأوفو تاتي إسي اللي تربية بريدو دواني تغلتي يو إمو دورانو يو تربية بريدو قبات شورا بداتينين namni nikaha isii godhe kuni tarbiyaa bareedduu ka qabu taate tarbiyaan inni ilma ofii barsiistuun isitti illee ni geetti cufaayyuu hin fayyaddee manni hin tolaa jechuudha har'uma tana durumatti jechuudha waqtiin duuba argiteettiniini teessuu dandahan ibiddarraa sababa waan ibiddatti nama geessuu duratti yoo barsiisanii jedhan namni irraa tiifamuu yoo rabbiin saabiqan nama dabarseettiniin jedhe irra tiifamuun in argamaa jechuudha inshaallahu taala akkuma san aya biraa keessatti illee suuraa Taha keessatti rabbiin wayta rasuulan alayhi salaatu wassalaam wa'mur ahlaka bissalaati wastabir calayhaa laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquka walcaaqibatu littaqwa wa'mur ahlaka ajajii jedheen rabbiin rasuulan alayhi salaatu wassalaam wa'mur ahlaka أججي ورك أججي بالصلاة صلاة أججي جد ربين هر رسولة أمر هقول مملة أمر كني أمر الرسول هقول مي أمة إساتي في الله قول ميتني يرا وأمر أهلك وان نسين كسببت خاصي نبي قوت ملة خاصي رسول توتي قوت ملة أمر ويتأرجم شفاي ولمكة بتاج جورا تنسين كسببت خاصي رسولة يعني تنين أدكيسا بافت ملة وأمر أهلك ورك أججي ربي الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة صلاة التجج واصطبر عليها إرتي دوامتي أملي إرتي دوامتي إرتي تري إتعججو كانت صلاة كانت تعججو كانت إرتي تري يروم هذا قباب درك كابتن إسنيتي يرو تفايو إرتي تري عبادان جالتم تفرفمتو تاتي ربي تتوان قبريتي إرتي دوامتي جر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة صلاة واصطبر دوامته عليها قرى صلاة تورك كان يتجاجدتي إرتي دوامته جل رب الرسول عليه الصلاة والسلام لا نسألك رزقا نتي رزقي سنغافا نو وان دو برغتيتنيني إسنيتي ماتي سيفي دو برغتيتني ماتي كان اللينوتو رزقاجد لا نسألك رزقا وان إسان ياتن سنغافا نوجد وان إسان فتن سنغافا نوجد وان إسان دوغان سنغافا نوجد عافيان إساني سر جرت نور جرتي جل ربين نحن نرزقك نتو السفرة والعاقبة للتقوى بودن فارفمت للتقوى
tawarra duuba argiteetiniin sodaa rabbii qabuuti jedhe. Booddeen faarfamtuun aqibaan faarfamtuun booddeen jaalatamni keessatti argamte littaqwaa tawarra sodaa khaaliqaa qabduuti. Akkanatti maatii kee itti ajaji jedhe rabbiin rasuulan alayhi salaatu wassalaam salaatatti irratti illee dawaama tahii yeroo cufaa namni warri mu'minaa haga booddeen namaa aqibaan namaa deemteetiniin jannata taatutti ibaadaa irraa namni quufuu hin danda'u khayri irraa quufuu hin danda'u. أكما سر رسول عليه الصلاة والسلام حديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجد كلكم راء ومسؤول عن رعيته شفتم من كيسن تيسي آجد راعية تيسي واتيسو شفت كيسنو تيسي آجد رسول عليه الصلاة والسلام ومسؤول الرعيته أما رعيته تك إساء الرقافة ما لا شفت كيسانو وان سلا تك ربين تقولتني أتي وان كان تيسوتي الجمتة جرتا وان كان سيتو تيساجيشون كراي رقو نمرا شفت ما إساء الرقافة ما لا أما الإمام راع إمام اللي تيسيدا إمام نما صلاة إمام ور مسلم توتي أفدر بوفتي دري قدنا من ديمو تيسي قدادا ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن مرعيته تيكا كان الرقافة مادا وان تيسو كان الرقافة مادا لمن كوني إمامني كوني الرقافة مادا إمامني يو تيكا سنكيسة رب خيري سقلنا مي ورقم مشهور تهيتني جرك حديث كان كيستي حديث المتفق عليه 7 يظلهم الله في ظله جده الإمام عادل جريتو قفت تربان ربين قياك ياما قاد صوفي جرات الساف قاد سيسو كيسا ويتكيستك جريدو بطو إمام عادلة إمام دوغا رت ربين سكون نمي دوغا سنرق جيسساني أكسما إمام نلي إراغا فتما جريست لغن الرعيتي تك إساسا إراغا فتما دا تيكا سن كيست يوم الكاهيتين الراكي بلمتين حكا مرقاتين دلقاني ساتاتين جتين تربان سن كيس أك أولو حديث سن تبين سيجة أكو مثلا من لي والرجل رائن نمتيجي والرئيسا كيستي من إسا كيستي ماتي إسا كيستي غافتما تيسيدا إرا غافتما راجل ونو كانوا إلمان في حالة غاري رتي قدسا irraa gaafatamaadha fi ahlihi warru fi keessatti wa mas'uulun an ra'iyatihi gaafatamaadha tika isaa irraa gaafatamaadha waan tiisu san irraa namni eega rabbiini gaafa duraa nama lama walit dhufeetini ni namni cuftinuu ka adda jiru walitti dhufee ni kenni hedduu isaaniitti godhamuudha walitti dhufa eega walitti dhufeetini jedhe yeroo xiqqoon booda nama sadaffaa ta'an eega nama sadii ta'anii jedhan gana nama afuriitti tarkaanfatan lamatti dabalamuudhaan yeroo kana keessatti lubbuu nama haganaa kana nama silaa isii nikaaha godhee mana kana galcheetiniin ilmoon irraa argamaa jirtu kana nama kana tuyyuu itti gaafatamaa warra isaa kana mana isaa kana isa itti gaafatamaa jechuudha. Irraa gaafatamiinsa kana beekuu tuyyuu barbaachisaadha. Ani gaafiin na jirti mana qaba ebalu akkanumaan jechuun maletti jaartii qaba jechuun maletti ilmaan hedduu horee jechuun maletti وان ارغمو كان الرغافين كدوبان جرتو بيكون الربر باتشسادا والمرأة ضاعية في بيت زوجها أكسم جارتين سالي من إسا كيستي غافتمتو راتك قبل ويتا إني من جرو مسؤول لقدان الرغافتمان إمام لقدان إسا ويتا إني بهيت إن سفر بهو يوكين غارما بيروتو يوم جرات شويتا هيتين waan inni mana san keessa jiraateen namni itti gaafatamu mana sanitti isiidha jechuudha. Isiin tunillee akkuma san irraa gaafatamtuudha. Wa mas'uulatun ar-ra'iyatiha tika isii tika duuba argitee mana kanarraallee isiillee itti gaafatamtuudha. Wayita inni dalagaaf bahe wayita inni safara hajjii ta'etti yookiin maal ta'etti uummata yaa ta'u safara deemeetiin jedhas namni itti gaafatamu mana kanaa itti gaafatamaa lammaffaa isiidha jechuudha bakka inni hin jirretti. Isillan irraa gaafatamtii mana kanaa haqa isaatiin geegessu haqa rabbiin duuba argiteetiin hin jedhe cufaayyuu
ta addunyaa ta'itti ta lubbuu isii ta'itti ta ilmaan isii ta'itti ta waan cufaatuyyuu itti gaafatamtii beeyteetiniin maal rabbiin narra kaa'e jettee haqa tana beeyteetiniin haqa tana isin hin banne ufirraa eegutuyyuu irraa barbaachisaadha. Tokkoon namaatuyyuu waan rabbiin irraa gaafatama jedhee yookiin rasuul irraa gaafatama jedheetiniin dubbate kana hafiinsi hin jiru namara dhuftii jechuudha. Walkhaadimu raa'in kaadimni illee namni mana keessatti kaddamuu namni duuba argitee dalayduu godhataniitiin waan tokko irratti mas'uulummaa itti kennanii jedhan inni illee gaafatamaadha. Ka mana keessa nama kaddamuu ko yookiin addunyaa irratti duuba argiteetiin dalayduu godhanii irra kaanii jedhan kunniin cuftinuyyuu irraa gaafatamaadha. Raa'in fi maali sayyidihi qabeenya sayyida isaa san keessatti ka bakka buuse itti guddaa san boosa isaa san irratti inni illee duuba argiteetiin qabeenya isaa san keessatti gaafatamaadha. Itti gaafatamaa jechuudha. Namni tokko yoo dalagaa takka keessatti nama mas'uulummaa nama kenne itti gaafatummaa nama kenneetti ni jedha namni sun itti gaafatamaa bakka san bakka isa buusan san haqaan geeggeessuu irraa haqaan geeggeessitamu haqaan hin geeggeessiniin gaafiin laazima itti gadi dhufti jechuudha. Beekuu barbaachisaa akka gaafiin na dhufti jedhee du'eetiin waan kanarraa gaafiin na dhufti yoo na dhufteetiin jette ani warra milkaa'umoo warra kasaarurraayyii jedhaniitiin addaan ofirraa eeganiitiin warra milkii irraa akka tahan waan itti amiirummaan nama kennamte yookiin mas'uulummaan nama kennamte kana haqaan geeggeessuu yaalutu irraa barbaachisaadha jechuudha. في مال سيد ومسؤول عن رعيته فكلكم راء ومسؤول عن رعيته شفتم من كيسنو يتيسرا شفت كيسنو وان اتتيس فمن سقرم تنسن وان تيسا يرميتين إرتي قرم تنسن الراغا فتمتني لم يتوقعوا يهنفوج للرسول عليه الصلاة والسلام واني ديرك أما إلمان حالا غاري إرتي واجب ما إرتي نمك قدو واني نمك جدو واني نمك ديركو آية دبرتساني في حديثة أما إسني دوبا كان فاجتشورا حديث نمدان ريت أنا كذي كم مرتي إلمان تنهار غاري رتي قدسو رتي كنما ديركو كنما كاكاسو كنما يادسو كدبر كنا في أكاسو مكا أمال رفو هدو تجرا كان عبدو برقيتين الاتيادون برباشسارا إلمان تنهار غاري رتي قدسون وان واجبا نمر قدو كنيني وقال عليه الصلاة والسلام رسول لي حديث برا كيسات الليني جري حديث سنن أبي داود كيسات تجرو ما جري مروا أبناءكم بالصلاة أججا جري إلمان كيسان مروا أججا أبناءكم إلمان كيسان أججا بالصلاة صلاة أججا جري وهم أبناء 7 سنين حال إسان إلمان وقا تربات هنين أججا جري حال إسان إلمان وقا تربات هنين أججا جري إلمان وقا تربات على إنسان تاني حقسيو إنسان كهنيت نجرن إتي أججا صلاة أك إنسان برتن واضربوهم عليها وهم أبناء 10 إرتي لها أمالي على إنسان إلما وقا قراني تاني جرانيني يجون يو إنسان وقا قران كهنيت نيني صلاة إنسان دانيت نجرن إرتي لها تنجيلاني تنيني أك صلاة كنا قبتني تنين إرتي ديمون إنسان مجاهو irratti dhahaa jedhe rasuul alayhi salaatu wasalaam yoo isaan achi bira ol dabraniitiin jedhan akkasumatti duuba argiteetiin gara isteeppii biraatitti illee itti aanuun dhufaa jechuudha. wafarriquu baynahum fil madaaji'i akkuma sana mallee addaan baasaa jedhe wafarriquu addaan baasaa baynahum idduu ilmaan teessanii tana addaan baasaa cicciisa keessatti halkan addaan baasaa fil madaaji'i jechuun ciisicha keessatti wayta halkan rafan wayta halkan irribaa kana addaan baasaa ilmaan teessan tana garagaratti addaan godha akka garagaratti ciisu tarbiyaa bareedduu isaan barataniitiin jedhanii ijoolleen yeroo xiqqeennaa kanarraa ijoolleen shamarranii yookiin ijoolleen dubraa yoo dhiiraa fi shamarran waliin rafuu fi wal bira ciisuu fi kana barataniitiin jedhan akkuma itti baratan kana homaa ittiin fakkaattu jechuudha. yoo immoo adda ciisuu tarbiyaa kana barataniitiin jedhanii walitti dhiyaachuun isaaniitu itti ulfaataayyuu jechuudha. shari'aan immoo tasanirra qaruute tasanirra khayriin isii keessa jiru tasanirra milkiin isii keessa jiru durumattuyyuu addaan baasaa ciisicha keessan kanaa jedhu. ciisichi kun waytuma silaa ciisan kana adduma adda godhuudha waan isaan irratti ciisan kana adda baasanii fi akka ijoolleen tuni dhiiraa fi warri shamarranii duraa kun
addaan fageenni isaanii duuba argitee aadaa ta'eetiin jedhu wali dhiyaatiinsa kana haga gaafa nikeenni argameetiin wali fidiinsi dirqamiinsi argamutti addaan gara dhorguu kanatuyyuu irra milkiin keessa jirti jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam. Waan milkiin keessa jirtu malee ittiin wajaja rasuuliin ajaju milkiin achi keessa nuuf jirti jechuudha. Amma yeroo akkanumatti duuba argitee wanni cuftu waliin laaqama taateetiin ijoollee wal keessa ciisuu baratte yoo jette yoo guddattillee homaa wanni isaan irraa yookiin jibbanii jiru wanni haala hamaa jedhaniitiin irraa rifatanii jiru akka itti guddatanii yoo kun obboleessa kenna ta'uudha obboleessa kennaa miti kun nama birooti jechuu addaan laalte achi homaa ittiin fakkaatu yoo wal keessa ciisuu baratanii wajji hirkachuu barataniitiin jiran yoo immoo addaan eeggataniitiin jiran akkuma irra guddatan san tahanii jechuudha. Saniifuyyuu kana cufaayyuu irratti eegganneetiin irra qabanneetiin dhaamsa yookiin wasiyyaa rasuula tan alayhi salaatu wassalaam fudhannee akka milkoonu tahuun nurraa hedduu waan barbaachisaadha jechuudha. Inshaallahu taala akkanatti irratti eegganneetiin ilmaan teenya guddisuun waan hedduu walii dhaamuun barbaachisuu jechuudha. Waan hedduu walii dhaamuun irraa barbaachisuu jechuudha. Saniifuu wanni irraa barbaachisu namni daara addunyaa tanarraa haga bulu irraan beeku ikhwaani fillaahi namni tokkoyyuu rasiin itti kennameetiin ati waggaa 20 bulta ati waggaa 30 ati waggaa 60 kanaan namni uf beekuu danda'u tokkoyyuu irraa hin jiru jechuudha. Akkanumatti akka waan har'aaf bortaatee tokkotti namni qophaa'aa ta'eetiin deemuu irraa barbaachisa. Eega dubbiin akkana taateetiin namni cuftinuu du'a irraa beekeetiin jedhee walii waa dabarsuun walii waa arjoomuun walii waa himuun walii waa sadaqachuun sunnaa barbaachiftuudha. Waan khayriin keessa jirtu sadaqaa jaariyaallee namaa taati akkasuma argiteetiin kuntum khayra ummatin ta'amuruuna bilmacruufi wa tanhawna canil munkar akkuma aayaan jettu duuba argitee kana cufallee keessa qabatti wadhakkir fa inna dhikraa tanfa'u lmu'miniin yaadachise ayyuha nabiyyu alayhi salaatu wassalaam yaadachisuun kee warra mu'mintootii hin fayyaddi jechuu kana cufa walii qabatteetiin dalagaa jabduudha dalagaa bareedduudha dalagaa jaalatamtuudha dalagaa yoo rabbiin namarraa qeebaleetiin jedhe hedduu jaalatamtu jechuun sani akka namni irraa laalutti waan khayrii walii dabarsuun hadiisa rasuulaatii fi akkasuma aayaa خالقا ولي دبرسون واحد جبدو جتتنين قلبي نما يتركت أمانتي له إمو أكما سنحقيق اللي ربي نهاتو قرون دلغاتنا دلغا ربي نهو برغتتنين الراك إبالتين ملكي سنرى ربي نهاتاسسو إن شاء الله تعالى درسين تينا غرق بابنا تترى ديمتتنين جتججودا وان هرآتي في دامسدو برغتتنين الرانو رام مكانا اتفايا دمنتنين وردوا بركتين من الكهرة ربي إنها تاسسو إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى رامسي رسول عليه الصلاة والسلام رامسي رسول كور درير رقبه حاجة إلى قيام الساعة تتي نما فيدا جشودا إلى قيام الساعة نما فيدا جشودا نما إمود أمس رسولا كان ربي مجيسدي اتمل كاهي إذا كان قبتين يمكن قدون إسافي ترجمتين جته فذاك الأمر دوبر جتين سني واتولتين جرا فقد فاز فوزا عظيما أكجتوسا نقام الكاهيتين جرا ملكي قدو ملكاهيتين جرا عكربين الرجل سنت إن شاء الله تعالى ورا اتفايا دميتين جرورا ربين هاتاسسو ورا وليد برسيتين جرا ملكه ربين هاتاسسو إن شاء الله تعالى درسين كنا كرا أسرت قبابة جتشودا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.